mo le morati wa Solution Programs ke ya amela ngape ka jeno o sengwa sabata se setle se bona le mo sentseng bakeng sa ka wena mme ke amela khasonya ka jeno ke re wa hao se iso mokuditi wa mpholle motho le motona mme ha mo ya ka teng ja o mema go twa le gona ka jeno ka jeno ke nna monga sefolo a illa olang hape a fana ka molaetsa ka jeno mme se ke le bana modimo ka mo kgethileng ka monyetla wa ka fileng ngwana ka jeno go tlo kopana re tlo kwa ntse la hae mo le wena mo ya ka teng mme ke khahlwe fela ke potso a go se hloga taba seo ka sona e leng sehloho e le hlahang e le potso e re mfela na o peo e wetseng kae o peo e wetseng kae ona mo ya ka teng ke mokota ba gona ka jeno mme taba tsena kaofela batho ba ntse ba gopola sontsho se teng se ka e beleng ka mona mo re tsoseng ka teng re tsoseng ka go Mateo kgaolo ya 13 mme pele re ya mono ke bontse fela gore ha saka le ka phela Facebook mme ape ga saka kanale ya YouTube bana mo ya ka teng mme hohle mo tla bolong ha teng he a dipotso ka ditlatsetso kapo ba thapele kgethileng ba ngwana ka mo he ngwana ngwana se ya ka teng he mme tla re he ha na go dumela he re tla khutla go arabela taba tsa hao mohlomong o ile mabeke kapo gona ka nako ena ya sabata mme ke tsholo fa ka go ke re buile a holo gore tsa hao tsebang o ka dingwana mono tla re thusa holo gore re a kofise le ho nyolla mokgwa o re tla sebetsa ka ona ke go le thapelo mme re ntano ho wela tabeng ya ka jeno bana mo ya ka thang re a rapela nte mo le o leboa se hona ta gona ka tshegetso le poloko fiona ta gona hohle mo re ngwana teng ya temodimo ntate o lerato o mohau mme ntate o se go tshegeletse o a ta gore ke go hauetsa temodimo ntate ga kopa ka jeno gore ntate a ka tla bontso ta gona ka jeno ntate ha mo ya hala ta go thusa gore tle go kwentsho ha temodimo mme tle re tse re ka fihla ka gona ta gona mme a re phethile ka gona temodimo wa ta gona o itse ho hlona wa fuwa mo rena ha ya ta gona gore wa moya gore ba phona mosebetsi ya bona mesebetsi ya bona temodimo bona mesebetsi ya bona tla ba latela ntate ga rapela tla go thusa gore ha ntse re phela ta gona mesebetsi ya bona mesebetsi yona ta gona ge ke ga ba ditlhong ka yona temodimo ntate tlo tshwantse la ga jeno mme ge tla mme mahlogona ke leng ho tshwantsho sa mojadi seo ka sa se a go tega sona temodimo mme ka jeno go pata go thusa go go rata gore ke resta bua gona ka sona temodimo ka jeno ba le botlha ta kula ta go thusa wa fa temodimo ba feta matshenya go bana ta gona go ba go thusa ta ba feta matshenya ta gona ka ta iso wa temodimo ona le ka matla ga temodimo ka ke se mona ga rapela amen mme mo ya ka tang ya se ntse wala ke kopoge re tle re pota ke la bokenya Mateo ga ola re shome metso berago teng ga tang ka temane na pele fa re thiwa ka tsona bjalo o fitla ga fitla mo ra tsena tsa tshon sa mojadi se fella gona teng mme tlo di bala wena mo ya ga teng hohle mo teng he o tla o so bona fela gona o ntse gona taba tsena kae temana tsena kae tsena ke nako he we o no o share ka phogana taba tsena le metswalle ya hao e le hore ba tla ba ska ba fetwa taba tsena tse molemo tseo ge re nna o peo e wetseng kae mme taba tsena kaofela he ge di fana Mateo ga boletse kgaola le shona tsena gago le bona ke apele ka tsona leo Jesu a tswa ntlong a dula pela lewatle ya mantswe ya matshwele a maholo a phutheya ho yena mme Jesu a kena sekapaneng a dula teng bongata bohle ba ema lebopong ya ba o bolela ditaba tse ngata ka ditshwantsho a re bona mojadi o na tswile ho ya jala itse ha jala tlhaku tse ding tsa wela pela tsela minoya tsa dija kaofela tlhaku tse ding tsa wela majweng mo ho sena mobu o mongata mme tsa phakisa tsa mela hobane ho sena botebo ba mobu letsatsi ha le tjhaba tsa pona mme tsa etjha ke ho hloka metso na bosupa ere tse ding tsa wela hara meutla mme meutla ya hola ya dipupetsa empa tse ding tsa wela mobung o motle mme
tsa beha dijo, tlhaku e nngwe ya beha tse 100, e nngwe ya beha tse 60, e nngwe ya beha tse 30. Yana ditsebe a utlwe, ya tsebe tsona ya a utlwe. Tsona le shome re baratuwa ba tla ho yena ba tla ho yena ba tla ba ho yena. Na o bolelang o bolelang le bona ka ditshwantsho na? A ba arabela a re, ke hobane lona le ne le diphiri tsa mmuso wa mahodimo, empa bona ha ba di newa. Ke hobane ya nang le ntho o tla newa, mme ha tla mme ho tla tlala ho yena, empa se nang letho o tla amuwa le seo a nang le sona. Ngwana 13 re ka baka leo ke buang le bona ka ditshwantsho, hobane le ha ba ka bona ha ba bone, le ha ka ba utlwa ha ba utlwe, mme ha ba utlwisisi. Ngwana 14 ho phethahala ho bona boprofeteng ba ke Yesaya a re, ka kutlo le tla utlwa empa la utlwisisa, ka pono le tla bona empa la bontshisa. Hobane pelo ya setjhaba sena e nonne, ditsebe tsa tsona di utlwa ka thata, mme ba popeditse mahlo a bona, ba popetse mahlo a bona hore ba seke ba bona ka mahlo, ba seke ba utlwa ka ditsebe, mme ba seke ba utlwisisa ka dipelo, ba seke ba sokoloha, mme ke se ke ka ba fodisa. 16 re, empa mahlo a bona a lehlonono hobane a bona ditsebe hobane mahlo a lona ho bona ba sa ba utlwa ba haya re, empa lona le ba tswang, empa lona a le mahlo a lona a lehlonono, hobane a bona ditsebe tsa bona le tswang, ditsebe tsa rona di lehlonono hobane di etswang di a utlwa. Ngwana 17 re, ka nnete ke rona baprofeta ba bangata ba lokileng ba bangata ba lakaditse ho bona tseo di boneng, empa ba ka ba tswang ba di bona, le ho utlwa tseo di utlwileng empa ba ka tswang ba di utlwa. Jwale lona mamelang taba tsa setshwantsho sa mojadi he, jwale ke se mona he, tabane ya 19 jwale he, be o tlhakola tabane re ba le hodimo mane ya peo e wetseng kae tseleng, peo e seng kae majweng, peo e seng moutleng, peo e seng mobung o motle. Jwale he, ha go utlwana ka sa taba la hlahlolana ho reng he, o re e mong le mong ha utlwa polelo ya mmuso, mme a sa utlwisisi, e mobe o ya tle ho yena a mo amohetseng pelong ya hae, yeo ke ya amohetseng ka pelo, ya ametseng peo pela tsela, ya ametseng peo majweng ke motho ya utlwang lentswe, a phakisang hore amohela ka thabo, ampa a sena motso ka ho yena, mme ebe o motsotso o se mo kae fela. E re ha tshenyeho le tlhoriso di hlaha ka baka la lentswe, a phakisa etswang a kgoptse. Ha e le a hara meutlwa ya utlwang lentswe,
empa ho belellwa dintho tsa lefatshe lena le ho thetsa ha le fumo ho pepetswa ho pepetsa lentswe mme lenyope hoba ke phete ha le amoetseng lentswe hara meutlwa ke ya utlwang lentswe empa a belaella dintho tsa lefatshe lena le ho thetswa ha lefumo ya mohlomong monana Sesotho sena hloka re hlasolle haholo ebe ho thoetswang wa pupetseha ke lentswe ba ntse lentswe le hleletswang di upetseha ke taba ena ha o kata maruo o kata hona be ho tle ebe lentswe le tswang mme lentswe le la nyopa mohlomong hala le kgone hore kapo peo ena kgone ho beha ditholwana empa ya moetseng peo mobung o motle ke motho ya utlwang lentswe ya le utlwisisang mme wa beha Tlhaku e hlahisa tse 100 e mo hlahetse 60 e mo 30 ke mo taba tsa di felang teng temana ena ya 23 re Modimo a hloba lentswe la hae mo ya ratang re Modimo wa rona ka Yesu Kriste mona ke rasa a tla lefatsheng kwano o hlahisa ka pela batho ditaba ka setshwantsho mme ha le tota tsena tsena ona mo ya ratang o le ka bontsha fela hore o le mmui a jeno o ko shebana wena o tshwantsha le peo yo tseng kae mobung o jwang hobane jwale peo mabedi a ratehang mabedi le mmui a ratehang ke ntho e letsong ha e kene mobung e mele re phela nakong eo peo dintho go makatsang peo iputsela ha peo e ba e dutse ka ntle fela e ba ho fihlela tse hlamang nna di jile ka na go gore jwang so ke ka se wa hlahisa gona taba eno ya mojadi hore re lemohe hore lentswe la Modimo le ka peo ha e wela ba mobung le ka shebana lentswe la Modimo ha se re la ntho dinge go bea ka mahlopo wena o ka ipona ka peo e ga e wetseng nka e fena wana mo ya ratang ke potso e reng o tlo ya gabe ke tle ke ya gabe empa re a lemoha hore hona le ntho ya hore batho ba tjheseke ke lentswe la Modimo ba tlo kolobetswa hang a se ka a tsitsa le ho teba ho utlwa lentswe la Modimo e be re sa tsa hore a be ka pele ke mane a etseng bele motho wa motho na ha kopana matshwenyeho fela o sa ga ikho hele nna motho wa Modimo wana ke bothele fela o tje gathe o se atumela ke mofuta wa peo e teng ka dikereke tsa rona e teng ka ana tsa rona jale ntho e kgolo ke re motho a bua ka teng hore matshwenyeho ha tla rona e hlia anonya botebo ba methapo lentswe la Modimo bona o tibile ka ngwana Modimo tumelong ya hao o tibile ha kae mme ha ba matshwenyeho ha o tlela o phakisa o nya tumelo o e lahla o tshwana le peo ya reng e wetse majwe mane e hletswa ka ha ena metso e tibileng ha matshwenyeho a tla o fita o omella mme taba ena re ha re hloriswa bana mo ya ratang ke tla ke bontsha hore nako ya tla yo re tla re hloriswa
ga ba ga ntswate Modimo o go kena kwa ha go ithute buka ya sengolo kgaolo ya 10 ya 13 la 14 la 16 kapa ya 15 le 16 o tla ithuta hore go tloa le ntwa e kgolo yeo dikereke di tlo sebetsa mmoho le mmuso go tloela batho go dumela seo bona le dikereke tsa nako eno ba dumela gore se ke se tswang se amohelwe se sebetse bathong mme ba ametseng ntate Modimo e le ntate Modimo ka sebele bona ba tlo tshongwa go fela bela ha ba ikamahanye le seo bana ba kgemang le mmuso a nako eno ba se bolelang mme tabana e re go nna go wena o tlametse be o tibile metsong ya ntate Modimo e tle ga matshwenya ka ngano a o tlela o tshwana mone ka njobo e be go ha ona go ka Modimo wa hao o tsitse go Modimo wa hao o sa thekesele gobane o tseba go ya o tshepisitse o etsang o a sephala gona moya ka teng yo ba ka telle he ke bonse fela gore he go na le peo ye o thuiwetse kae mobung o motle e le gona mo gona moya ka teng ke memelang gore bonyane hle re mo ma hauhela ang hauhela gore tshwana le peo ye wetseng mobung o buang o motle o bana tsho yona bona peo yena na go thuiwetse mobu o motle mme e fitla e tswang e fana mobu e mela hantle metso e teba e hola e ya godimo bele e beha tlhako ka nngwe go thwe beha legolo ga ke se bone jwalo e nngwe e beha makgolo a tsheletseng e nngwe kgolo a mararo ke go bontsha katlego ke go bontsha bonnomanoni a mobu ona jale e le gore ga e bane ge nka ge go wena o mobu kapo ge go ya mobu o lokela ebe o tshwana mobu ona ge o manoni o mobu o entse jwang o nontshuweng o fuwe manyolo o ntlafaditsweng gore e tle gape o ikenywa mono e be gana mathata le ga eba o peo jwalo he e ge kena mobung o jwalo we ra thogiso iso ate Modimo mara Modimo wa gona o batla gebehe ditholwana gona moya ka teng mara Modimo wa gona o batla gore gebe batho ba etsa gore ba rutwa go gebe ba rutwa ba etsa go rutwa ba bang tabena go nna go wena ga sena kwa go gebe o lutse ha monate ka go wena o tseba ntse ate Modimo empa ha o tswang ha o lebile batho ba bang ha o lebile batho ba bang ba di utlwa go ba lwela o so dumetse o le phela ngwana moya teng e se bela e botswa wa le bua ba batho ba utlwa monate wa bua ntse ate Modimo e bona ba le phela ba rege ka moggo matla ba kgalemele ba etse hona empa ntho tse tlhabelang tseo tse ba di phelang o a re mo ga hauhela a re thusa re sokolowe ge khutle megong ene jwalo mme re tshwana le peo ena e le gore ga e wetse mobung o motle e a beya re mo ra mo ya ka tanga be le wena a be le nna a re thusa gore gelle malle hle ra mo ya ka tanga gelle malle lentswe la hae mme ge leje le ge nontshe ge tebe go lona e tle ga matshwenya a tla ra mo ya ka tanga go le thata ge tlhogiso e be dimatsa wa di hopola wa hopola bo jaga maya yo uletsa Modimo wa gona a le go e ba sa gona e se go tswang go kusa bohloko mo sa tswa di tla wena mafelang wa Filipi 4 at mana 13 mana gore ga tso ka sa mpha mata e ba ntswa o tibile ntse ate Modimo o le jele le o fepile ha matshwenya o tlela a sa tswang a sa go lo sisi ke thapela ga jene ke petse ga jeno wena mbuya ka thang le ho nna ga mo ba ga thusa gore re tle re be mofuta wa peo ye wetseng mobung o motle ga gape
jona mo ke gona ga le boa tona se mona le ka ntse la ha le re ke se o rutile ka ditshwantsho mme ha fela mona ka tsona o ile tswela pele o ruta ka ditshwantsho la bena e ne o thusana te modimo gore a fetise diphiri tseo ana di tshwere bakeng sa batho mme a tla go thusa gore taba tsena ga bua ditshwantsho a bue ka puo eo ke tla e utlwa gobane e le ntho tse practical tseo batho ba di bonang ka tega le mo ka tsena a tegele mo gore wa le peo e wetse mo bungwe motho wa le peo e wetseng mebung e se metle majweng ha ga me utlwa eng kaofela tseo na tona go bona ga di atleya empa peo e wetse mo bungwe motle la di atle tsa go thusa gore ge tle be ba wa wela mo peo e wela mo bungwe motle la tle be ka magologolo la tle etse thato ya hao ka mogwa tona o tla hlola mo modimo mme ya ke yona ka jeno ya inehela ho ya te modimo ona gore te modimo nthuse ntataisa we ke be peo e tla beya hangata la te go thuse bohle wa ta gona ge tle se ba utlwe tlhwantsho la hao empa tse ba etsi ba phethi ba lona te modimo nako tsa rona wa ta gona ga tseba gore lefatshe monana ge phela go seng kae empa ta gona ba ga tla phomola pero ke resta ta tla bobedi ba ta gona ga tla mmona ha tla ka mago kgetla bobedi empa bohle go thusa gore mo re phesente ta gona go thusa gore ge tle re thata ha re phethe ka go hlakileng tse ga dikopa ha ke resta mo gona ona tanga go finya kgale bantate amen 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 mme mo ya gatang he ka go shora hle kopa gore ke go sala hantle re tla bona pena go etlang e ka ba nna ka poe ba mphatwa eso mme ke bontsha fela gore o ifona se se ngwanse ka mo ka mane ga la thapelo wa le tete ha na demo re ibe wa le thapa hape ga le ga itse gona fela ntswa ke mono mamojela wa seba nna a tse tswa ka jeno ke se iso mpholle wa moguditi mme ka o shora tlhetse he ga le bua ka mehla bana mo ya ka tswa le gona dua wa le gona le tswela pele go tshetsa lo mema ba bang gore ga se ka tsena ga ditla di se ba fete wanneng ga se ke hatla bo tle re tsene nete hae mme ka o shora tlhetse go pora o sa hantla le mo mamporo ke yona o tla go etlang ha ibe khotso